Apokalipsia liburu. Nik, Joane, ahotsa entzun nuen zerutik esaten. Idatz ezazu, zorionekoak, aurrerantzean jaurarekin bat eginik hiltzen direnak. Bai, dio espirituak, atseden hartuko dute beren nekeetatik. Lagun baitituzte beren egintza osoak. Ona, jaunaren esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen, eseri eta ikasleak iguratu zitzaizkion. Orduan honela hasi zitzaien irakasten. Zorionekoak gogoz behartsu direnak. Beren nahi dute jainkoaren erreinua. Zorionekoak atsekabetuak, beraiek bai ditu jainkoak konsolatuko. Zorionekoak apalak, berek izango bai dute agindutako lurra ondare. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, beraiek bai ditu jainkoak aseko. Zorionekoak errukitsuak, beraiek bai ditu jainkoak erruki izango. Zorionekoak bihotz garbi direnak, berek ikusiko bai dute jainkoa. Zorionekoak bakegileak, jainkoaren seme-alaba izango baitira. Zorionekoak zuzenagatik erasoa jasaten dutenak, berena bai dute jainkoaren erreinua. Zorionekoak zuek nigatik madarikatuko zaituztetenean, erasoka eta gezurrez gaizki esaka erabiliko zaituztetenean. Poztu zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Jesusen hitzaldirik importanteena entzun berri dugu gaurko elizkizun honetan. Zoriontasunena. Jesusek zoriontasunaren inguruan hitz egiten dugu. Eta zoriontasun horrek baditu bi ikuspegi esateko modu. Alde batetik, betireko zoriontasuna. Hau da, heriotzaren ondoren arki daiteken, senti daiteken, eduki daiteken zoriontasuna. Eta beste aldetik, mundu hontako bizitzan eduki dezakeguna. La felicidad, digamos, que es la aspiración profunda que todo corazón humano tiene. Todo corazón humano aspira fundamentalmente a ser feliz, por caminos que pueden ser totalmente distintos, totalmente contradictorios, pero todos los seres humanos, seamos de donde seamos, pensemos como pensemos, vivamos como vivamos, todos estamos buscando ser felices, porque es una sed que todo corazón humano tiene. Jesús nos habla sobre esa felicidad y nos habla del doble aspecto que tiene o
la doble dimensión que tiene esa felicidad. Por un lado, la felicidad eterna, la de después de la muerte, y por otro lado también la felicidad terrena, la felicidad de esta vida, que es tan importante y además está de alguna manera unida. Por eso este discurso que acabamos de escuchar, que hizo Jesús en la montaña, nos recuerda como un camino de felicidad, tanto para esta vida como para la otra. Y nos habla de ser pobres de espíritu, nos habla de ser humildes, nos habla de tener hambre y sed de la justicia, nos habla de ser misericordiosos, nos habla de ser limpios de corazón, nos habla de ser hacedores de la paz. Es un poco el camino que nos muestra Jesús, que es bueno para el ser humano, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista social. Y teniendo en cuenta esa aspiración que tenemos los humanos, teniendo en cuenta que Dios nos quiere dar esa felicidad también, hoy estamos despidiendo a nuestra hermana Paquita, a Paquita Ranz, aquí en su parroquia de Leiza, pidiéndole al Señor que le dé esa felicidad. Ella, después de esta vida que ha vivido, ha sido una profesional, ha trabajado en la fábrica, ha sido esposa, ha sido madre, y hoy, con todo el agradecimiento de todo aquello que cada uno de los que estamos aquí, cada uno guarda en su corazón hacia ella, le despedimos. Le despedimos con agradecimiento a ella, con agradecimiento a Dios por la vida que le ha dado, por el tiempo en que ha estado aquí, con también una esperanza profunda de que ese buen Dios le va a dar ese descanso, esa paz que todos anhelamos, que todos tenemos esa sed en el corazón. Eskatzen diogu da, gure goiko hartzailonari, Pakita gure segidearen alde. Eta baita ere bere etxekoak, gertukoenak gogoan hartuz. Ezinbestekoa dugu, kristauok beste ardura sentitzea. Pentsatu behar dugu, Jesusek ere erakutsi digula zoriontasunak halako dimensio soziala daukela. Egoismoak urruntzen ditu zoriontasunetik. Eta besteengan pentsatzeak, besteen laguntzen saiatzeak gerturatzen gaitu zoriontasun horretara. Hileta guztietan bezala, gure bihotza hildakoarekin eta bere familiarekin egon behar da. Gure presentziaren bidez, gure otoitzaren bidez, gure keinien bidez, gure hitzen bidez, saiatu behar daukagu minori arintzen, haiekin konpartituz. Eskatzen duguna da, zeruko gure jaunari, Pakita gure semidea goiko zeru hartan har dezala. Eman dezaiona atsepena, eman dezaiona zoriontasuna eta beragandik gure alde egin dezala.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jakuikoa duzure, Espiritu Santuarekin batean, osteta aintzat guztia, izan eta izati guztietan. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman duzu bakea, zure egotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi ziren izan, eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxarotanean, Jesu Kristo gure salvatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zu esapata apostoluei, bakea uzten dizuen bere bakea ematen, begiraz gure izaren sinistrinari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa bezala, eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizki bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman duzuen bakea.
Badakizue ezagutzen zenutenak. Gure ama etzen oso emakume berritxua. Pero no hace falta hablar mucho cuando se dice tanto con la mirada, con el ejemplo, con el trabajo, con el tesón, con el saber estar, con una sonrisa y siempre, siempre con un por favor y gracias. Gracias a ti, Amacho. Has sido y serás siempre nuestro referente. Ahora, mila esker etorri eta gerturatu zareten guztioi. Eskerrik asko bihotzez ere, Pili eta Rosa. Mila esker jaiki. Eskerrik asko. Igande